atu i kavan chimning mi chu Nupa Sinak sex tuah tika khan kan pumni khan zaida achwa ti mi kong kha aselai i Nupa Sinak hi physical tak pumcha tak sacha so long kha aselo i kan thluak chun kan ruwa dan te pol jong kha anur suan ngai mi kha ase i ma Nupa Sinak tuah tika khan ma kan thluak ni khan ti chemical ti mi te kha release mi te achua tar ka ti la chu ti makha zaida si ti sia chun oxytocin ti ase oxytocin chu love hormone asilo le bonding hormone ti zonga au ase love hormone chu ki du nak dot na hormone te chun bonding chu pakhat le pakhat ipe tlai nak ding hormone ti makha kha achua tar mi kha ase matika sex tuah tika khan ma oxytocin te achua tika khan zaida achang ti sia chun pakhat le pakhat kha ipe tlai na kha ki aveya fek deuh khin pe tlai na kha sersiam machun pakhat le pakhat izum deuh nak zong kha sersiam ki izum veve na katila chu chun ki pakhat le pakhat iti safety kan ti hi uma chun ki nudang padang du ti lo na i safety ki bantuk zong ki achua pi mi kha seve chun dopamine ti mi zong he achua le ma dopamine chu inop nak te khi ase ma tika ma inop nak te achuak mi ni khan veya ma nanupi se na va pa se ti makha he ti du nak than kha ki attraction du nak ki iswe ngai na katila chu khabantuk te jong kha achua pi mi kha ase chun vasopressin ti mi jong khi achua le ma hormone chu bonding loyalty hormone kha ase pakhat le pakhat ti Nupa Sinak ipe tlai na ka khan abom ngai mi kha ase especially hlei in pa cha khan abipi ngai mi kha ase I long term commitment chan sau pi ki ti inchung khar ser nak dinga khan long term commitment ti relationship ipe tlai nak so silo in ki pathian mai ka i bia I kam bantuk in kan commitment ti makha kha achua termi kha asitika khan pa cha shima khan sex kha abipi tuk mi kha arak se I sex ni khan ti chemical kha mate khan kan thlok in khan release tika khan nulawa asilo mi ni kan to tika khan chon ki achel chan te ti mi nu hemasilo le nungak tlangwal ma khabantuk ni khan chon fa na kha achua pi ton kan ro nak le kha confuse ki ifyen hwa lo jong khin ter kha siton chun ipe tlai nak ne ko na in commitment ti zup tlak te I sina katila chu makha kha lo na kha achua ter ton matika khan sex hi chu nulawa ai changmi cha khan arak thabik mi kha ase ai nuak tlangwal kan si zonga te sex hi chu I nuwa khan to kha arak thabik matika nupi le zong ni te thaipiak hau mi chu pa khati nu khi chu sex khi chu du tu aselem lo ma cha khan pa ni andu ve her ve mi physical cha long asilo tika khan her ningin khan Nupa Sinak rakto zong kha abipi tuk ve ti khavan chim ku du mi se